یک ج پسپورن زمان کردی ماموسته زمان کردی آلمانیا کو گلکی چالاکه محمد کلشه خو گلکی به مسئله کردی را مجهول دکه یعنی اوج آلمانیاش باجار گوتینگن ها میوانی منه كاك محمد تبخيراتي براسي كيف منتي دما كنت بينم او قاست سري خب زماني كردي وفير كرنا زماني كردي را تأيشيني تخازم دست بيك بزانم ممنوني جوي كاري خواه دست بيك جالك سپاس بو به میوانداری بو به خواندنی از جالك ممنونم صديق صد از جكاري خو ممنونم و دكاري خودش جالك كيف خوشم جبركو از هم يعني هر دم دبيجم كو فێرکردنا زمانی کوردیش بۆ من هەم وەکە پیشە ئەس جێ حەز دەکەم هەم جی وەکە هەواس وەکە هۆبیەکەیش بۆ من کۆ تجاری ئەژێ تێر نابم باشە تش مەمنونی جبەر کو tu حەز دەکەی زمانی کوردی تش شاگردان مەمنونی یعنی خەڵک حەز دەکە ئەدی وەکە زمانێندن مەسەلەن زمانی تورکی ئالمانی فەرەنسی ئینگلیزی ئیسپانی مەسەلەن بكردي جي بخوينا فير ببا او عشق او حسكرن هيا از تاني الجوري سربيهاتين خواو الجوري كورس و يعني خلين من يزماني كرديين اونلاين از دا اخذم هجمارك جالكي مازن لجمن خوندكار هندريا كومليا روناك ويكيتيا مامستين كردرا و از جالكي جي خوندكارين خو ممنونم براستي هجمارك جالكي مازن لجمن خوندكار هنا 4 کورسین زاروکان هنه تمنین جدا 4 کورس یعنی 4 خلین زمانین کردیین مزنان هنه به تمنین جدا و هر وها دو کورسین من یه زمانی کردی وکه زمانی بیانی جی دو کورس الجمن هنه گروپک جوان عرب و کردین کو نزانین کردی یعنی قد المالی بکردی ناخذن و هنجی جوان هن دکتور و کسین کارسازین عربن کورس که تایبت شخوره بکرن و لالیه دنجی کورسین من یه زمانی کردیش بو آلمانان جی هنه و کورسین من یه تایبت جی هنه هجماره که گله که مزن لجمن خوندکارین زمانی کردی هنه و او جهه کیف خوشیه الجمن سدما هاتنا وانچیه بگو من گلک سدمن لی از گله که ممنونم که هجماره که گله که مزن یا خوندکارین من هیش خو من گلک دیمن جرودا و جیره لسر دا خوازا و شاندن کو هجماره که مزن یا خوندکارین من هیا به تایبت لسر اونلاینه زاروک فیر دبن یعنی زاروک انترسا زاروک لسر فیربونا زمانی کردی هیا صديقات وقت من قلت الجوري سربيهاتية من قالك هاي لي أو يك هانجي بيجومان بمثلين pedagogي ومثلين ديداكتيكي يكو ماموستا تشاوات كاروان كورسان بريفا ببا أنكو هجر بلكي هن كاس دماكو أم بتشوف بنيانجي زاروك بن هردم كيف ماج ماموستاك يرضها جبركو رولا ماموستات فير كرنيت قالك هي ماموستات كاره به أو هاندان أو حسكرن لجم خندا كاران شي ببا خلاص سركد كورسين زماني كردي ده مالباتن بيجومان والآلية دنجي ماموستا أم بيجن وك گریکا سرکیش بوکو او کورسانا بریو بچن او خوندکار جوان کورسان حذف بکن او جل سر خوندن و زانبونا یه یانجی یا ماموستت سکنن محمد اف داينا كورسين بالشيوي اونلاين متودكي سركفتيه صديق قالك سركفتيه نها قالك شوين نوج بو ام بيجن اي ليرنينج هيكو از چوما قالك وركشوب يانجي كورسين كو از خود بيواري دل بيشخم دروجي بيدت كاره اب بشويه كي نها قالك زانينگه و قالك دبستانين اونلاين هنا وجبو كرديجي دكاره پیش روجه که گلکی باش بش بركون ها خوندکار من نتنج المانيا هنا جه امريكا هنا ج ام بيجن جروج آوای کردستانی بخواه خوندکاری من هنه جروجلاتی کردستانی هنه ج سوئیسرا هنه ج نمسای هنه ج گلک ولاتان خوندکاری من هنه کو افتیوی معنی یانجی تیوی و تی کو فیرکرنا دریا اونلاین را در فتک گلکی باشه دما کو ماموسته جوان تکنیک نو فهم بکه و چاوانیا بريفا برنا كورسان دريا اونلاين را بگومان وك از هر دم دبيجم دست جي كورسين عردي ناي بردان انكو ما بستان بي كورسين اوفلاين گلكي گرنگن والالمانيا او كورسانان هنا للهمبري ويجي كورسي اونلاين جي دماكو يه يانجي ياما مستا جي تكنيكين اونلاين فهم بك و دزاني با مثلا دريا امبيجن انترنت را و دريا بروغرامين وك زومي و جبلي زومي را
وانیان پیشکش بکن دباوریام درفته که زیرینش بو خوندکارین کرد. نه چند کس بریات فیری کردی دبن چه روبرو چه جی آنلاین؟ گلک خوندکارین من هنه براستین ها تنیل سر آنلاین در دورا 305 خوندکارین من هنه جبلی العرضی جی هن کورسین من هنه لینها من گلکی کیم کرنش بر خوندنا خویا زانگه لسر آنلاین نزدیکی 305 خوندکارین من هنه وک من گود 4 کورسین زاروکان هنه 4 کورسین مزنان هنه با آستین جدا و یه زاروکان جی با آستین جدا لعالی دن کورسین من یه جبو زمانی کردی وقت زمانی بیانی جی هنش برکو اوه بشک جو خوندنا هم بو کو دما من زمانی آلمانی وقت زمانی بیانی و دیم خوند ام بیجن دوتش alles fremde und zweite Sprache و جبوه جی دما کو من اف بشانا خوندن يعني او قارين يعني شيان لجمن چه بو کو از دکاری بم کردی هم وقت زمانی دایی که هم جی وقت زمانی دویم يعني زمانی بیانی بدم فیر کرن. تشتكيدن مثلا هون ماموستين كل ألمانيا درسين كردي دذن قد هفديتنين وجفينين وكومالين وهنا صديق قالك كوماله هنا يعني هري كامل ألمانيا يكتيا ماموستين كرد هي بجمان يكتيا ماموستين كرد ناوي يكتيا ماموستين كرد أوروبا هي لي جرانيا وي بتر ألمانيا هي ودريا وي يكتيا وهم جي دريا كوماله روناكرا وك ام بيجن كوميتي كي هي ام قالك جاران هبدود بينن دريا يكتيا ماموستين كردرا تكليا ما قالك هنا وكيدن من بخوجي وك كوميتي كي آماده كريش خوندكارين من يكو بونا آستا سيم و بربجور ده جروبك واتساب ما آبا كريه چه كسين كو لدرين جدال ألمانيا يعني جدري ألمانيا كورسين زماني كردي ددن فير كرن دما كو برسك يعني برسيارك وي كسي يعني وي كسي هبا ام جهب ده برسن و بهفرة ام هف سر وقت دكن صديقتي جبو ألمانا مثلا أوروبي دبيجن زماني ألماني زماني كي قالكي زحمته كرديش بو ألمانا تشاوية يعني رحتا ألمان زوفيري كردي دبن؟ نها دباوريا مدل سر ام بيجن هاندانا وي كسيان وي كسي تسكن اللي لجمن قالك خوندكار هنا از جارنال سر فيسبوك حنكات كم هم زافين كردان هنا هم جي بوكين كردان هنا قالك جوان ام بيجن هري ما بس تام بي قالك كس جوان هنا ينكو يا هواله كيوي ينجي ام بيجن هواله كوي هواله کیوی کرده یعنی هن کس هند آلمان دوارن سوسیال دکارتکن مثلا جواکی ده و هن کس هن جی کردی بالا واندکشینش بر بتابع دوار زانستی ده ام بیشنش بر کو کردی زمانه که هندو اوروپی یعنی هردو گرمانیه و بالا گله کسان بتابع دکشین دوار مجرا ارگرتیوی ده یعنی زمان ارگرتیوی ده میناک پروفیسور مد بشه زماناسی ده و هن کسین کل بردست تیوی کار دکن گلک میناکاج زمان کردی بتایبت زاراوای کرمانجی تینش بو مسئله ارگرتیویان ارگرتیویتیته و جبوه جی وقت من گوت گلک کست خوازن فیری کردی بنو هر کسک جوان هاندانا وی یان وی جدای جیادن لی بالکشاندنه که گلک خوش هیا و بتایبت لگوری از السرت پیاتی خود آخوام گلک خوندکار میی آلمان هنه چیین دریاوانین تایبت را چیجی وکی ام بیجن گروپ لدبستانين ألمانيا دي درسا كردي زماني كردي تي حسباندنا يعني نوت لسر هنا صد از خوازم وی که بجم نهال ألمانيا هری کم لشش ایالتان يعني بوندسلاندان لألمانيا زماني كردي بفرمي هي و او دیو باو دکارن دریا ام بیجن دستیا پرورده دی یعنی جیر آلمانی بیجن شول امتیره دکارن سرلیدانی بکن و داخوازا ام بیجن کورسین زمانی کردی بکن هر وها لگلک دبستان تایبت وقت فوهائس ام بیجن اوجی کورسین زمانی کردی هی دماکو کس بخوازن لآلیه دن لپینج زانینگهان لألمانیای بفرمید بن ناو ایرانیستی کره کردولوگی هی و دماکو خوندکار بخوازن الوان دران کورسین زمانی کردی هنه و او کسانات کارن باورنامه فرمی ورگرن حتی آستا سی آین سی و بتایبت کرمانجی و سورانی هر دو گلکی خورتن لهنده ورن زازاکی جی خورتن لسر یه پروفیسور یعنی یا پروفیسور تسکنه که گرانی وی کسی یعنی وی کسی سر چیه
وەک من گوت جبلی ولو الحەمی زانینگەهاژی دەرفەتێن کۆرسên زمانی کوردی هەی دەما کو داخواز لەسەر هەبە یعنی دەما کو گروپێک خوێندەکار لێ زانینگەها هەنێ داخوازێکە فەرمی ji wê zanîngehê bikin ku em korsê Kurdî dixwazin ew kes dikarin peyda bikin û ev yek gelekî hêsan e lê tenê divê ku daxwaz li ser hebe û serlêdaneke fermî hebe. Mihemed bêhtir xelkê kîjan deverê înteresa wan hezkirina wan ji fêrbûna zimanê Kurdî re heye? Na Kurd. Kurdên ku derê? Bi rastî xwendekarên serê sedî heştê Kurdên Rojavayê Kurdistanê ne pişt re rêjeya duyem Kurdên Rojhilatê Kurdistanê û taybet Kurdên Sine û Urmiyê gelekî li cem min hene çi kurmanc bin çi jî soran bin erê ji Rojavayê Kurdistanê tevlihevin bi rastî ez nikarim rêjeyekê bêjim lê belkî rêjeya herî berbiçav di nav xulên min yê zimanê Kurdî de Kurdên Efrînê ne. gelekî baş e. Hêvî dikim Kurdên din jî giringiyeke baş weke xelkên din bidin zimanê xwe bi taybetî Kurdên Bakurê Kurdistanê her demê rexne tê ser wan ku zêde giringî nadin zimanê Kurdî. Bi rastî xwendekarên ji Bakurê Kurdistanê hene jî ez vê yekê bêjim lê hejmareke gelekî kêm e ew jî ez nizanim sedemê wê çi ye lê wek min got piraniya xwendekarên min ji Rojavayê Kurdistanê ne. Mala te ava gelekî spas Mihemed Keleş mamosteyê zimanê Kurdî ji Almanyê ji bajarê Göttingen. Gelekî memnûn spas bo vê hevpeyvînê spas.